bird flying over the hilltops. Love is like the sky, you know, it never stops. From the abundance of the heart, the mouth speaks. Love is whatever, whatever you want it to be. Love is not a game you can play on the floor. You gotta stop keeping score. If you wanna play me like you did before, you better stop and walk out the door. You can skate around the issues if you like, but who's gonna get you high in the middle of the night? Like a bird flying over the hilltops. Love is like the sky, you know, it never stops. From the abundance of the heart, the mouth speaks. Love is whatever, whatever you want it to be. I see you standing with your back on the wall. You better get your hands up and clap if that's all. If you don't wanna get yours, then let me get mine. See, ain't gonna be no drama, cause we have a good time. What's the point in giving me ultimatums? Smiling at my friends when you really hate them. Trying to convince me. Lej, ne mi delati več takih cen, ka veš, da rata sam živčen. Lepo poklič. Klinika Fabian, dober dan. Dobar dan, gospa. Jaz bi se pa rada naročila k lepotnemu kirurgu. Jutri bi bilo možno ob 12. Kaj? Vi ste vsi nagi? A mislite, da ste na plaži, ali kaj? Mata, kakšen morje slučaj? Ribe boš napredoval v mojega osebnega asistenta. To si ful želiš, ne? Zvi mi enkrat sem te prosila, no kaj me gledaš? Kaj to ne delam? Pa kaj se to dogaja, mulci, neodgovorni? Kje sta Jason in Michelle? Ne vemo. Ma kaj se vi ne spomnite, ma mrš takoj iz posle potuš, takoj zdaj se mi pripravite za 5 castingov, pa vse to ni res, pa to nikamor ne pelje, ma zdaj bom jaz poklicala La Roche, dost vas imam nesposobneži, neumni, za nobeno rabo niste, še za pip šov vas ne morem porabiti. Ma jaz ne morem verjeti, kaj se to dogaja, ma kaj se mi tole dogaja, zdaj bom jaz poklicala La Roche. Halo, La Roche, Mija tu. Kje sta Jason in Michelle? Draga, ne zganjaj paniko, no, umiri se. Ej, vse veš, da zmer vse skup uredimo, daj no. Ej, najboljša menedžerka si. Prid k meni v džakuzi, bova še en biznis fotoma obrane, boš videla, se još kuj bolj počutila. Dobro, pridem takoj. Daj prbasova, daj. Kakšna čast! Na zdravje!
Draga, Pa moram Mišel poklicati. Halo, Mišel, kje se ti zdaj gonš? Pa danes imaš naporen dan. Pripraviti se moraš za 5 castingov. In sicer prvega imaš ob 12. In sicer casting za kopalke v Celju. Ja, naslednjega imaš ob 3. In sicer za showroom za plašče in to v Trstu. Ja, naslednji je ob 5. In sicer za kozmetiko, kozmetično kampanjo sem rekla. Tako, ja, in potem imaš enega še ob 18:30 in ta je za lastno kozmetiko. Ja, kar tebi ni jasno, no prosim, če si pišeš tako, kot jaz povem. Lastno kozmetiko sem rekla. In zadnjega imaš ob 8. Ja, ob 8. Rekla sem ob 8. Zadnjega imaš ob 8. Tako, in to je v Ljubljani. Ja, ti dam še šefico, da ti pove vse detajle. In prosim, ne zamujaj. draga, zdaj gre pa zares. Depiliraj se, nadišavi intimne predele, obleci se šik, umila si, nalakiraj nohte. Mislim, lej, greš na casting in ne okopavati zemlje. Ja, bo točno, nasmejana, polna energije. Tako, poklič me, ko končaš. Sicer pa lej, ne pozab, da naš prehiter doma, ker se veš, moraš naročnike popolnoma zadovoljiti in ugajati in se družiti z njimi. Ja, čau. Tem nič ni jasen. Čisto katastrofa. No, rada bi te tudi opozorila na tvoja dva manekena, Karima in Patrika. Namreč, danes sem jo dobila v posli in to skupaj. To ni za dobrobit agencije. Glej, take stvari jaz prepustim čist tebi. Glej, to, ne vem, no, mislim, to znaš ti itak skenslati, tako da, kar ured. Sicer pa, če ne opletate svojih čustev in pa delate v skladu s cilji moje agencije, jaz ne vidim, da je kaj tukaj sploh narobe. Glej, one dva prinašata dober cash in pač mi jih imamo pod kontrolo. Dober. Ja, mislim, kaj pa s Jasonom? Ta tip se meni ful čudno obnaša. Plus, z vsakmu koketira, sploh ni važen, ali je to agentka, naročnica ali pa model. Mislim, on se obnaša tako kaka moška kurva. Poglej, to ni profesionalen odnos. Mislim, on išče pocen kosilo in mi nismo Urban House Ales Inclusiv, mi smo fashion agencija. Lej, čakaj, nisem te najela, da žaloš moje manekene. Jason je moj asistent in pač hod posod z mano. In on se obnaša zelo profesionalno in vsi ga imajo radi in naročniki in stranke, tako da pač napredujejo mojega osebnega asistenta. A ja? Od kdaj je pa zdaj on tvoj osebni asistent? Lepo te prosim, a ti ga je dal? Čuj, a ti to posel z tabo, no? Skratka, kako boš naredila dober posloven načrt za Italijana, ki prihaja iz Milana in hoče sodelovati z mano? Se veš, Italijani so zelo specifični, tako bolj ligavi oziroma skužbe. In hočem imeti zelo dober posloven načrt, da bom sigurna vase in ker moram pobrati čim več keša. Ker če na evro polah agencija sam kjuzo. Glej, vse veš, kako to gre. Moj nasled stane 500 evrov. Mislim, kjera prasica res. Skos me skupka norca, pa skos hoče nekaj ekstra od mene. Sam itak je moja najboljša menedžerka, kačem. Že zdavne bi jo zamenjala, sam kako hočejo vsi v tujino delati. Da nimam izbire sploh. Greva zdaj, predstavno.
No, da slišim zdaj ta tvoj poslovni načrt. Draga, najprej mu ponudi svojo simpatijo. Saj veš, Italijani to vedno pograbijo. No, potem, ko ga boš imela lepo v šahu in ko ga boš začela lepo počasi vrteti okrog prsta, šele kasneje ti bo jedel z roke. No, kar se pa poslovnega načrta tiče, pa saj veš, jutri ga boš imela na svojem mailu. Vedno sem presenečena nad tvojo iznajdljivostjo. No, iz tega se bo dalo še kaj narediti. Sicer pa, se veš. Poslovni načrt, jutri zjutraj na mailu. Če ne boš moja bivša menedžerka in boš delala v 3. razredni agenciji. Grem na nujen poslovni sestanek. Čau. Dobar dan. Sem naročena. Zdravljeni. Lalaš. Kar izvolite z menoj. Dobar dan, Spoštovanje, doktor. Fabijan, pozdravljena. Lalaš. Izvolite se usesti. Povejte mi, kakšne želje so vas pripeljale k nam? Želim si povečati zgornjo ustnico, ker v bistvu v svetu mode delam in pač moram upoštevati trende, tako da so me kar agentke napotile k vam, ker ste profesionalni. Aha, predpostavljam, da že veste, kakšni materiali in kako gre Tako, ta postopek in tako. Jaz bi probal pri vas najprej za tem začasnim, bi rekel, netrajnim materialom, to je hialuronska kislina, ki traja rezultat pol leta do 1 leta, pa boste potem ponovila, če bo potrebno. Jaz bi vam predlagal, da poskušava z črtalom narisati, boste vzeli ogledalo, kakšno ustnico želite, ali je to bolj srčasta, ali je to bolj poudarjena v celi širini. Kar dajte se ogledalo, pa boste takole, da se boste videli, tako bom jaz narisal. Tako da bo na eni strani naredila bolj srček. Na drugi strani pa bo naredila enakomerno poudarjeno ustnico. Takole, ena je bolj, ta je bolj po tej strani poudarjen srček, ta je pa bolj oglat. Kjer je Kar srček bi jaz naredila. Boste kar za srček se odločili. Tako je. Dobro, to je toliko, da vidiva, ne? Dobro, sva zmenjena, obliko ustnice sva zmenjena sva, kateri material boste dala notri, kdaj pa bi rada to naredila. Ja, jutri. Dobro, bomo poskušali dobiti nek termin za vas. No, super. Pa da naredimo, če Tako. radite zdaj. Hvala vam. Ok, tudi vam pa srečno Tako vožnjo. se vidiva, hvala. Ja, nasvidenje. Potrebovali bomo 2 do 3 modela za naš showroom in predstavitev kolekcije kupcem na sajmu v Moskvi. Prosim te, Patrik, obleči tole jakno in poziraj. Prejak seksipil, Patrik. Budi bolj športen tip. Uživi se v vlogu mafiozota, ok? Dobro. Ok. Sleč se, ja. Imaš zelo močna ramena. Joj, kako si me sad ovo. Imaš močne prsi in imaš pravo mušku energijo, znaš? Pa zelo si visok, Patrik. Koliko si visok? 190 cm čiste lepote.
Čiste lepote, Tako je. Marki, čiste lepote. Pa samozavesti ti ne manjka kaj. Pa bi bio ti pripravljen snimati kao model za nešto drugo, možda za donji veš ili za kopalne plašče, a možda za tangice? Doslej sem imel v bistvu samo eno pravilo, brez golote. Se mi zdi, da nisem še tako uveljavljen model, da bi se v bistvu moja golota dobro prodajala, tako da sem rekel, da še malo počakam, dam to na stran. Zaenkrat pa me zanima čisto vse ostalo in vse ostalo brez zadržkov, karkoli. Nema zadržke. Samo ne golote. Nema zadržke. Nobenih. Dobro, onda pokaži mi tvoje ruke da vidim prvo ovo. Stvarno imaš lepe ruke i duge prste, stvarno negovane i moram da ti kažem da že dolgo časa nisam videla tako lepih prstov, zanimivo rezani. Ja, tudi sam sem kar ponosen na nje. Jesi ponosen. Sam. Dobro, Patrik, bo u redu. U redu bo, Patrik, dovolj bo i obvestimo te pokončane. Najlepša hvala. Jaz mislim, da imam kar dobre možnosti, ker imam kar nekaj showroomov že za sabo, tako da se imam za izkušenega. Imaš? Dobro. Hvala. Nasvidenje. Naslednja, prosim. Dan. Dobar dan. Glede na tvoj book i kampanje za katere si že delala, Tiara, bi se verjetno odločili zate, vendar predlagam, da si vseeno oblečeš ovaj zadnji plašček, prosim. I malo poziraj, tako hodi ovako i da ja vidim šta ti znaš uopšte. Dobro, dovolj, Tiara. Seveda te bomo obvestili, tako da sleči plašček i adio. Hvala. Hvala. Adio. Sve neke čudne. Naslednja, prosim. Dobar dan. Pa si zadnja, ne? I ti si Michelle. Pa ti si nova. Ja. Nova si. Imaš stvarno zanimljiv izgled. I mi išćemo nekaj svežega. Ja mislim da ti si nešto posebno, ali obleči si ovaj plašč, ovaj roza kaput i poziraj da ja vidim kaj ti izmoreš. Budem razmislila, sad moraš da skineš ovo i sigurno ja ću da te obavestim. Ok, Michelle? Obožujem vašo kolekcijo. Stvarno? Ja, to mi je všeč. Upam, da bom delala za vas. Jesi to želiš da dela za mene? Dobro, obavestit ću te. Hvala ti, Michelle, i prijatno lep dan i čao. Čao. Ja. Čao. Končno. Bila zadnja Michelle i čao sad. Dragi moji, lep pozdrav. Moje ime je Primož, lepo vas pozdravljam. Danes smo se tukaj dobili, da zberem ene lepe modele ven, raven dolge lase, da bomo lahko naredili ene čudovite reklame za tele lastne proizvode. Zanima me zate, ti imaš zelo uničene lase, a bi se lahko ti kaj postrigla, saj 10 cm bi mogla dati stran, ker imaš tele konice zelo poškodovane. A, toliko? Ja. Zdaj sem že toliko dolgo čakala na to dolžino, pa a nimate mogoče kakšne maskice za koni? Maske že, ampak veš mi, da mora pa proizvod dobro narediti. No. Bomo probali, bomo videli točno, kaj bomo dobili, ker so tako poškodovane.
se bomo še slišali, ne? Okay. Ti imaš pa ful masno lase, kaj delaš? V šamponih je problem. Veš kaj, ne najdem pravega in vsemi mi gre narobe in noben mi zares las ne opere. In ker je po mojem menjujem je toliko še slabše, se mi zdi, da moj las je rabi neko posebno nego. Imam pa eno idejo, kaj če recimo 10 dni nič ne operem, da so res masni, pa jih potem operem s kakšnim blagim, a bi to kaj naredilo? Kaj te bom ja poklicala, kaj boš pa naredil? Boš prišel z unimi masnimi lasmi, ti so momentno nič mogo rešiti, a veš, ti moraš imeti las skozi stand-by, da si išče umirjeno, moraš biti skozi pripravljena, veš, v pol ure ti ne boš nič naredil, boš imel sam probleme, ne? Dej, probi tale šampon, ti garantiram, nežno ga uporabljaj, vsak dan, redno, a veš, da se lasišče tudi navade, ne mine, to je najslabše, ne. Hvala. Veš, pa se bo sigurno uredilo, ne. Spravi sam tega, ves čas. Samo njega furi pa ti bo kul, ne, recimo le njo, ona ima pobarvane lase, pa si lase ful lepo zdržujejo, lepo svetijo, ne, pa je vse kul, ne. Kaj uporabljaš? Ja, moj cel life je ful baziran na bio življenju. Ful skrbim za telo in dušo. To tele proizvode ti bo še več dal zraven, ne, so to taki ful naravni, a veš, rabiš pa še tudi malo šajna zraven, ne. Tega ti malenkost manjka, ne, drugače pa lepo nadaljuj, vzdržuj, pa bomo dobili še lepši las, veš, bo ful boljš, ne. Imaš vredan, pa bo še boljš. Glejte, mi bomo se zdaj še pogovorili, kaj bomo točno zbrali, kaj bomo porabili, da bo najbolj idealno ven prišli, tako da se bomo slišali, pa vas bomo jutri poklicali. Hvala. Ajde, lepo se imejte. Čau. In koliko časa ste vi v fotografiji? Včeraj vam nisem več. To je nekaj časa, ne? Buongiorno tutti. Dobar dan. Buongiorno. Izvolim. Vidva sta fotografa, ki lasnik letala in strokovnjak za lepa telesa. Ekspert za body, ja, tako, bene. Allora, zbrali smo se, da mi pomagate oceniti tele naše modele. Dobro. Iščemo dva modela, enega fanta in eno dekle. Gledamo body, gledamo seksi pil, gledamo obraz. Tako, più importante je fashion, izgleda fashion, modno, da je nekaj posebnega, vela? Bene, tako da prva bi začela Michelle in jo bomo poklicali. Michelle, pridi naprej. Ciao. Ciao, pozdravljena. Bi se za nas malo sprehodila. Lepo grajena. Vidi se, da dosti dela na telesu, ne? Dovolj elegantno. Samo nekaj ni bene, nekaj me moti. To je casual walk, allora mislimo, da je v redu. Redno. Ja, mislim, da je. Michelle, hvala, te bomo obvestili. Hvala za priložnost. Ciao. Se kar potrudila, ne? Se kar potrudila, ne? Je dala vse od sebe, zdaj sploh v drugim hoju, ne? V drugim hoju. Prvo ni bilo v redu. Prvo tako za... Malo treme, malo. Vsak začetek je tako. Bomo poklicali drugega. Jason. Aha, fanta imamo. Da. Odlično. Ciao. Ciao. Come stai? Bene? Bene. To je tak morski tip, ne? Je. Hvala ti, te obvestimo. Hvala. Upam, da sem vas impresioniral, tako da vsem skupaj želim lep dan. Čao. Čao. Tukaj imam naslednjo iz agencije Linda. Oho, visoko. Dolge noge. Più grande. Malo si velika za naš, ko bi rekli, za našo reklamo, kakor smo si jo zamislili, samo daj, sprehodi se. Zelo dolge noge. Da paše, veš, prostor. Zelo dolge noge, vam rekel, tudi zgore malo tributi, tako da
pravilne mere. Zelo lepo hodi. Lepo, odlično. Hvala za kompliment. Vse, če me vzamete, se bom še bolj potrudila. Čao. Chiara? Ciao Chiara. Different. Zelo lepo. Malo se sprehodi. To je nekaj posebnega. Mene osebno veliko ta frizura me je fascinirala. Lepa frizura, koža, čisto nekaj drugega. Nenavadno še, posebno. Veliko tudi zadnjica, lepo zaobljena, tako da... Allora, te bomo obvestili o naši odločitvi. Upam, da boste mene zbrali, ker jaz sem temna in temna ful paša na kopalke. Tako kot ena čokolada. Bene, se vidiamo, čao. Zelo pogumna, ne? Tako. Ta nastop je zelo pomemben, da samozavestna, ne? Da je energična. Ja, mislim, da imamo kar težko izbiro. Ali bene, bolje, da je veliko modela, kot da ni. Sigurno, boljše da imamo kaj izbirati, kot da ne bi imeli kaj, ne? Da. Tako da sedaj moramo malo pogledati te fotografije pa razmisliti. Allora, hvala vam. Tako. Tako. Čim boljše zbral, ne? Čin. Zdravje. My name is Flavia in sem predstavnica naravno-ekološke kozmetike iz Tahitija, Brazilije, Afrike in Iceland. Potrebovala bi vaše kompozite z naravnim make-upom, ker vas bom danes pripravila za vašo kampanjo, ok? Now, tvoje ime je? Karin. Boš prvi, ok? And you're a cute girl with lepe punce, pa počakajte zunaj, ok? Thank you, hvala. Hi, Karim. You're Karim, yes? Okay. Look, your skin is beautiful, but please, just a slate, prosim. Okay. Tvoji koži bi predlagala malo temnejši odtenek, you know, because temnejši odtenek je na moškem bolj, you know, sexy, and then zato ti bi predlagala spray in sicer Tahiti spray, to je prvi ekološki certificiran spray, you know, je naravni and it's zelo lepo se nanaša, you know, look, may I? Lahko, ja. Okay. Zelo postavljeno. Okay. Veste, sem iskal nek tak samoparitven sprej, proti ekološki, ne? Ker druge povzročajo te dodatke, ki imajo škodujejo tudi koži, ne? Alergije. Ja, in me je fajn, da tudi nimajo kakšnih parabenov nota, kakšnih silikonov, raznih barvil, ne? Tako da čudovito, no, res to sem iskal, no, prav dobre, ne? To ste rekla, prav ekološki, super, no? Tahiti. Ja. And now boš polinezijski lepoci, boš let, you know? Super, prav dobro, no? Okay, thank you, Karin, and goodbye. Thank you very much. Thank you, goodbye. Yes. Next. Hi. Hi, you are? Linda. Hello, Linda. Hi. Your skin is very mehka, ampak very utrujena. Prava rešitev je Tear Icelanding krema. This, you know, Tear Icelanding. To je krema za okoli oči, je naravna in very fantastična, you know. Te bom kar malo okoli oči namazala, ok? Linda, ti premalo spiš? Ja, res veliko delam zdaj in mogoče zato imam kožo utrujeno, ja. Ampak bi si pa vzela par dni počitka za vašo kampanjo. Sicer sem pa slišala zdaj za gel Dr. Bragija z morskimi encimi, ki v bistvu tvojo kožo navlaži pa povrne, pač da je napeta, tako da to mi je zelo fajn. Look, jaz te bom namažala malo okoli oči, ok?
ker s tako kožo, Linda, ne boš nikoli supermodeli nov, mora spati, okej? Okej. Thank you, Linda. Hvala vam. And we'll see. Okay. Goodbye, Linda, and you're very beautiful. Bye bye. Thank you. Bye. Next. Hi. You are? Michelle. Yeah, Michelle. Hello, Michelle. Look, tvoja koža je very mehka, very lepa, like baby Ritka, otroška Ritka, okay? But te bomo razvajali z eno super kremo, Circa Rum. Look, this cream is very good and beautiful and very, very, very shine. Okay. Zelo se skrbim za kožo, pa prehrano. Že dolgo časa uporabljam Akamuti naravno kozmetiko. Really? Really? Okay. Ti si me zelo prevzela in še zadnja si danes, tako da boš kar počakala tu z mano. Sicer imam še 2 castinga danes, naj zamudim. Lahko poskusim še kakšne izdelke? Of course. Look. Te bom jaz kar malo namazala, okej? Okej. Živijo. Hello, welcome to my favorite place. Pokaži mi, kaj znaš. Patrik, za our znamko Rebel moraš nositi samo hlačke. Come on, pokaži mi tvoje telo. Oh yeah, I like it. But za shooting moram sestaviti ekipo še 2 models. Priznam, so še nekaj pomanjkljivosti, ampak obljubljam, da se bom do shootinga natreniral, da bo vse izgledalo tako, kot mora. Sicer pa mi ni problem delati samo v spodnjem perilu, sem recimo že delal za kopalke kolekcije. Jaz? Za kateri dizajner? Za Adidas pa za Nike njihovo pomladno kolekcijo. No, se bom prepričal, ko te videl in action. Večer imamo party v Limo. Hodi tam. Najlepša hvala, z veseljem. Hvala. Okay, bye. Čau. Živa. Hello, Michelle. Pokaži mi what you got. Michelle, mi pesmi. Najboljša si za našo kampanjo. Si najbolj seksi, ženstvena. Najbolje boš predstavljal naše podjetje. Pogodno odpisali zvečer v Chandel Limo. Bodi tam. Sem povabil vse modele iz castinga, da se nam pridružijo. A kako bom delala za najbolj uspešno, najboljšo znamko? Chandelet, kaj pa je to? Kaj pa sploh je to? A ne greva sama? Še, čarala si me. Vendar si tu much radovedna. Glej, vabil sem vse modele, da se nama pridružijo. To je dobro za tvojo kariero. Don't worry. Pa se pa vidimo zvečer. Ok. Hope to see you. Čau, čau. Bye. Oh, hello, Mr. Davis. Hello, Jason. Walk, please. Jason, ti si pa sladek like candy. Pa ves si natreniran. I like you too. Sicer si smaller than Patrick, ampak you're good. Rabim samo še eno seksi manekenko za naš shooting. Večer imamo party v Limo. Bodi tam.
Oh, thank you, Mr. Davis. Ej, po mojem, da mi je ful zažigala s Patrikom Novskim v periodu, tako da še enkrat najlepša hvala. I hope so. Thank you, goodbye. Bye. Michelle. So good. Še enkrat probamo. Kličem. Spet nič ne. Prasica je, prav vedel sem je. Pa ta ženska se prav igra z mano.